prestolonasljedniku Aleksandru Karađorđeviću i vladajućim krugovima u kraljevstvu, kako se najprije zvali Jugoslovenska država, kraljevstvu Srba, Hrvata, Slovenaca, bilo je naročito stalo da što prije formiraju crkvenu pravoslavnu instituciju. Kako bi što bolje asimilirali sve pravoslavno stanovništvo u toj zemlji. Zbog toga je u avgustu 1919. godine upućena delegacija vlade Kraljevine SHS na pregovore sa predstavnicima Svetog sinoda Carigradske patrijaršije. Ovu delegaciju Kraljevine SHS predvodio je vladin činovnik, službenik Panta Gavrilović, a u njoj se nalazilo još nekoliko poznatih ličnosti, nego da ne gubimo vrijeme, i ti pregovori su trajali od avgusta 1919. do marta 1920. godine. Šta je bio zadatak? Zadatak je bio da se dobije... Izvinite, prije nego što počnete, možemo li vidjeti ovaj prvi dokument ili da sačekamo izvještaj Panta Gavrilovića? Pa možemo reći najprije šta je. Zadatak je bio da Carigradska patrijaršija da odobrenje za stvaranje Srpske pravoslavne crkve, da Carigradska patrijaršija da otpust za eparhije koje su se nalazile pod vlašću, pod duhovnom jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. To su bile eparhije na Kosovu i u Makedoniji, uglavnom u Makedoniji. I to je trebalo sve da obavi jugoslovenska delegacija. Mislilo se da će taj problem teći mnogo brže, ali se odugovlačilo, vidjet ćemo kasnije, zbog kojeg pitanja. Zašto su značajni ovi dokumenti? Ja bih vas zamolio, ako možete uticati, da se jedan od dokumenta pusti. Prvi izvještaj Panta Gavrilovića, ćemo taj iz avgusta 1919. godine. Iz avgusta 1919. I to je također prvi put sada javno prikazano. Jeste, ovo je prvi put se ovaj dokument javno objavljuje. Isto je iz arhiva Jugoslavije. I u ovom dokumentu je značajno da Carigradska patrijaršija uopšte ne dovodi u pitanje autokefalnost Crnogorske crkve, nego kaže da se Crnogorska crkva, Karlovačka crkva prisjedinjuju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to je bila nesporna istorijska činjenica. Pazite, i za Sveti sinod Carigradske patrijaršije i za članove delegacije vlade Kraljevine SHS. Volio bi da vidim. Možete, evo pogledajte, idemo, dok mi govorimo, vidi se, evo upravo smo sad ogledali. Dobro, i dakle ti pregovori počinju avgusta 1919. Kako dalje ide ta priča? Šta se dalje dešava? Pa, jedno od pitanja koje je najviše okupiralo jugoslovensku delegaciju i članove Svetog sinoda Carigradske patrijaršije bilo je materijalno pitanje. Trebalo je na neki način zadovoljiti Carigradsku patrijaršiju zbog otpusta ovih eparhija. I Carigradska patrijaršija se nadala da će to pitanje moći da veoma dobro materializuje. Izgleda malo čudno, ali vidimo da... To je trgovina klasična, jel? Da, pa po neki put su ti pregovori izgledali kao na cjenkanje u nekom carigradskom dućanu, a ne na pregovore u centru pravoslavne vaseljene. I došlo se do sume od 1.500.000 francuskih franaka koje je trebalo izdvojiti za otpust ovih eparhija i za navodnu pomoć koju je vlada Kraljevine SHS tako darežljivo željela da ustupi Carigradskoj patrijaršiji. Ali i za vladu je ta svota bila velika, pa se odugovlačilo da bi se to tek na kraju nekako popustilo i zaista je ona iznosila 1.500.000 francuskih franaka. Volio bih da vidimo taj dokument. Prevoda iz Carigradske patrijaršije, to je stvari zapravo jedan predlog sporazuma. To je predlog sporazuma Svetog sinoda Carigradske patrijaršije. Evo možete vi slobodno pogledati, to naši gledalci vide sada. Ono što je interesantno je ta cifra od 1,5 miliona franaka, oko koje... Jeste, tu je također, ovdje se također ne dovodi u pitanje autokefalnost Crnogorske crkve, Karlovačke, Beogradske mitropolije, i ono što je veoma važno jeste princip po kome postupa Carigradska patrijaršija. Jer se u dokumentu jasno kaže promjena državnih granica znači i promjenu crkvenih granica. Prema tome, Velika crkva, kako su je zvali, se držala tog principa. Da politička samostalnost implicira i crkvenu samostalnost, odnosno autokefalnost. Recite mi, taj princip je ustanovljen u stvari ranije, je li tako? U pravoslavnom svijetu. U pravoslavnom svijetu imate slučajeve gdje svaka politička samostalnost, gdje god je pravoslavlje dominantna religija,
ta zemlja ima svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu. Gdje god je pravoslavlje dominantna religija i ta se crkva zove imenom države u kojoj se nalazi ta crkva. Zašto to nije slučaj u Crnoj Gori? Pa, To je posljedica historijskih tokova. Ja bih, ako mi ne zamjerite, samo... Da to kasnije obradimo. Da zaokružimo samo ovo pitanje pa ćemo se vratiti na... Dobro, nastavljamo sa pregovorima. Jeste, pregovori su tekli i dalje. Jeste, Panto Gavrilović i dalje u Carigradu i u sljedećem dokumentu također imamo podatak o toj materijalnoj strani koja je bila vrlo važna i za jednu i za drugu stranu. Sad se postavlja pitanje. Carigradska patrijaršija je, istina, 1922. godine dala Tomos za stvaranje Srpske pravoslavne patrijaršije i tako dalje, ali po kojem to kanonu se crkvena samostalnost dobija zahvaljujući novčanim sredstvima, zahvaljujući tom činiocu. O tome, na primjer, vrlo malo čujemo. U javnosti se pa čak i neki naši visoki, da kažem uslovno rečeno, zvaničnici su skloni da idealizuju položaj Carigradske patrijaršije, a da pri tome ne sagledavaju objektivno suštinu istorijskih procesa. Kažem, opet ponavljam, po kojem to kriterijum se može autokefalnost dobijati zahvaljujući materijalnim sredstvima. Pa i carigradski patrijarsi su morali nekada plaćati Osmanskoj imperiji da dođu na tu poziciju. Ja upravo želim da postavljam to pitanje, ujedno i dajem odgovor iz razloga zato što se svaki mogući postupak od strane Crnogorske pravoslavne crkve od strane njenih protivnika maksimalno kritički posmatra, dok na drugoj strani mnogo krupnije greške i mnogo krupniji propusti se potpunosti previđaju. To je posljedica također i neizučavanosti ovog problema. Više se ljudi ovim problemom bave iz nekih drugih pobuda. Izuzmemo li, na primjer, u posljednjih nekoliko godina jedne dobre, značajna historiografska ostvarenja poput knjige kolege Živka Andrijašovića Crnogorska crkva 1852. 1918. godine. Ne kažem, i radni su istoričari i publicisti pisali o tome, ali na drugoj strani imamo maltene hiperprodukciju naslova koja želi da na svaki način ospori legitimitet i autokefalnost Crnogorske crkve. Da se vratimo mi 1920. godini, Panto Gavrilović uspješno završava pregovore u Stragovinu, je li tako? I dolazi do stvaranja Srpske pravoslavne crkve. Jeste, 1920. godine, pošto Carigradska patrijaršija u tom vremenu nije imala patrijarha, onda je tek 1922. godine imenovan Meletije V. koji je dao Tomos za stvaranje Srpske pravoslavne patrijaršije. Možemo i tu dokument, ja se izvinjavam da vidimo. I u tom dokumentu na više mjesta, u stvari tačnije na 2 mjesta, se jasno govori o tome da je došlo do ujedinjenja nekada autokefalnih crkava Beogradske, Karlovačke i Crnogorske u jednu jedinstvenu pravoslavnu crkvu u Kraljevini SHS. Ovaj dokument koji sada gledamo nije ekskluzivan, a sva prethodna 4 su prvi put na ovaj način prikazana. Ovaj dokument je objavljen još 1971. godine. Hvala vam puno što ste to podijelili sa nama. Evo sad smo možda, hoćete još nešto o ovoj temi da zaokružimo? Pa rekao bih samo još ovo da je tek 1920. godine pravoslavna crkvena institucija u Srbiji dobila naziv Srpska pravoslavna crkva. Ona tek tada nosi naziv Srpska pravoslavna crkva, sve do tada to je bila Pećka patrijaršija ili Beogradska mitropolija, a ovo je tek ustanovljeno 1920. godine. Eto, zbog naših gledalca da saopštim i taj podatak.